Athina ama-symptoms Tamara. Ama-symptoms athini mfowethu? Inja ungaba in contact nayo mhlambe ikukhothe ngaloma secretions okanye ikulume kuphela nje u2 weeks kungenzakala lutho kuphela u3 months kungenzakala lutho because ukuze ama symptoms asheshe vele okanye delay ukuvela kuya ngesite la inje kulume khona. For example ngishilo kwasekuqaleni ngathi lento le iya kuphi ku central nervous system emqondweni, so maye ngilume la unyaweni inje incubation period kuzothatha isikhathi. So ama symptoms ahlukene ngama phases, but nje into ejwayelekile engenzeka ukuthi let's say ikulume lapha emlenzeni or at any wound site emzimbeni wakho uzozwa nje kubhlungu kunamba uzwe ngathi kuyaluma. One of the things ozozizwa futhi unazo uzoba na flu like symptoms, ube no fever, headache. The more i-multiplier ke lento le i-virus emzimbeni wakho bayaqala abanye kuthiwa baba ne-hydrophobia okusho ukuthi basaba amanzi, even i-sound nokwabona amanzi kubenza bebe nama-spasms or even mabathi bazama ukwaphuza, they tend to have those symptoms. One of the most common signs rather I would say ungabona ukuthi uyadlikiza, useyasalivate, uxiza amathe, ubehave strange, uyabo zonke lezi zinto lezo kumele sigade abanye baya-hallucinate bahambe lo mqondo abantu mabakade balunywe izinja. So such symptoms kumele araise ama suspicions.